Бүгін Ақпашатта той, лақ. Мына маяқта федерация, московский. Балбандар келді, балбандар. Келле. О, Азо братан келген тұрбай, жол арбыту, я. Каксың, братан? Киім алып кетті остан. Кел түшкілі. Assalamu alaikum. Yaxshi. Yaxshi o'tami? Men de жаңылы келдім. Халық тұрбай. Алейкум салам. Elli жаш балбан байкелер келді. Салам алейкумдар. О, легенда дейді. Қолар. Мен қайдыр байке. На, Темір байке тәке да қот. Салам алейкум. Gel düşkülü bak gel. Elli yaş ayıl bu? Kız yaştan öyle he? Bak, sorayım ayıbın, yakşı. Toy esi, Aybek Bayke özüm. Hadi. Senin attın beni aşağı bat geliyor. Aynen. Tecek koydu al. Yoğun direyim. Ola diye koydu diye var. Toy kut bolsun bak. Ayakta bir. Alamanşik. Legendarный Saku. Saku Қашқаттың құйрығын түйіп. Saku қандай? Алейкум. Қашқат тауындау, кече күн менде бүгін результат берді тошайды, бұлат, Өткенде еті ор болып отқан, Saku, білегіңе күш. Аламанды жақсылап тартықпайым бүгін. Құлақ жоқ бұл екен. Бишинчи ойын кетті, чоң арық Спартак. Кетті. Сай тарап өлі, мұна егелі. Бұтырады сізді. Кетті. Бұл көшіндеді. Ата көтерге. Данил Уақыт тарап өлі. Кылышпен уақыт кімде? Дебелеттейін? Кетті бот гипырға баланғанында. Өйі, мұна яқа жақында ол, жігіттер. Мұндайрақ жасағар деле көрінет. Просталды өтіңен ауыт болып қылат. Азамат. Молодец. Дайыр алды. Çoğarık. Karaç kötü boyağında. Spartakмен çıktı bunları. Yaydı işte. Ona gel. Ruslan, böyle bir de aydınlatlar. Ruslan, müdahale arası kaldı. Yoksa konu gireceğim ben sana. Danil. Dayıcın ağası Danil. Taptaza. Gel. Ben kaçıp koyular. Atlar gel. Dayırın. Dayırdaken uyak. Uyak dayırda. Uyak dayırdaken. Gelekti gösteri çapkıla. Değerlerine öte yaptakla. Kulak sakın
Bulat Tatu, Çıngalı, Zaki, yakın çıkıp. Aa, 2-0. Bayçıkın bile sol cağda işte değil ya. Tartıp koyuyorsun bir aylandır ol. Yıldızı canı pilatkan yapıyor için. Kırgızistan'da bir oyunu oynayılan bala. O vakti taşla taşlaganlar manili. Sakallar nasıl taşıyor böyle türlü. Hayır taşta. Sürekli usul tamamdan da tanımlayan öyle söyleyeyim. Ha taza. Çok. Hey, hayır. Ulak taptak bir kaçta boyladı. Hiç o. Arkama kaçtaç. Git sakallar bunlar görme kaldı vaktan. Hey. Hey bakayım. Özgür oturuyorsun. Hey bu kadar boylasın. Bu ortalarda yere içtirin. Hatta ekran. Sarıbulak endi. Agan yok mu? Bayçık. Öldün Bayçık. Aldı görünüp. Vay maladı. Geldin özün. Yakşı gelatak. Çınarıktın baldan. Saçma Daniel saçma. Bir aylandır geldin. Ay maladı. Çoğun arık menen Karl Marx gitti. Daniel, Dayır, Aybek. Atыңарын демін басып, Ақпашат менен бала илчи bundan кейін коюнга дайын тургула. Бөлүм тартып. Dayır iyi götür. Ama dayır mısın? Daniel durma Daniel ha? Aybek. Genççe ya. Anda bu tal özünde kulağına girdiğinde özünde. Ay malades oldu. Alamayım ben. Al. Dırır. İyi. Bas. Geldin iyi saçma. Ulakçılar kumlarında. Aylan. Kontrol yaptı. Demek ki ne oldu? Daniel alt. Sınavga oynayıp oturganı 3. oyunda talaş attı. Otmanın finalda. Saçma. Ha boldu. Hoşetli kılıçlı Karakoy. Karakoy. Hoşetli Karakoy. Tak, eljar geldi atta. Akbaşat. Bu 3-4 Akbaşat menen Temensu. Ay kaşba eкен аты заштаны жылбылт жетти. Üstündeki makam tanımay albayttım ben. Üstünde öysün kalıbar bola go deyim. Bilbem tanıyım ben. Atını bilbem mында tanıyım. Так, азыр чоң арык менен жартысуу финалга. Гол. Так, кызыл дыйкан менен Акбашат. Улак Сакуда экен, Сакуда. Кашкат менен басып берди. Уже мындай эле улактар калды, эме күчтүүлөр эле калды кыскасы. Чоң арык калды, жартысуу калды дегендей. Саку кетти. Гол. Так, Акбашат эңди, Акбашат Эльяр дейт.
Eljarda. Abi aldı geldik. Kanat kaçtı. Takıldadı. Saku pas aldı. Так, жардысу менен Акбашат. Так, биринчисин эме чыган, ким эле? Бакыт жардысу. Экинчисин мына Бакөңдү. Биринчисин тарта албай калдым. Гол. Бакыт чыдады, жардысу өттү. Так, темен суу менен Чоңарык. Дайыр красавчик, Дайыр эң болду го дейм. Оюн жакшы болот, темеси да жакшы ойнойт. Aldı gol. Дайыр кайра эмип кетти. Аттын ортосунан эмип кетти го. Дайыр молодец. Таза бардың барага. Гол. Dayır. Dayır, yine geçenlerde bir şey çaldı. Final olarak böyle bitti olarak böyle. Öyle sıç. Baştalarda barın çıkarabız abi. Muhtemelen final başlarda var mı çalsın yapar. Дайыр эңди. Dayır, kayradan da dayır. Молодец, dayır. Aman durun. Gitti. Ay молодец. Шашпа, geldik. Hoppa, boldu. Fazla. Final gitti Çoңarık жардысу. Final. Маман Турайбек Дайыр. Final. Oldu. Hey, ayakta çıkıyor. Бакка козгойгон. Kazınan bilek. Mikrofonu taşı kaldı. Yazılar, onun yazılar. Allah, dayırda. Öteki teorinde ayıptı, baştan ayıptı. Uzun kızağını ötse ayıptı. Öylece kadar tartışmadım. Lan haydi isme yapma durur benden bile. Sal. Sal abi. Yakacağına kıstana re. Lan var mı isme yapma haydi. Satu, sınav olacak. Gayrem gayrı durur gayrem. Gayrı. Hayda kararına bir sene daha oturuyor. Ne oldu? Haydi aman. Aç aman dur. Tazala. Sağ. Aman dur. Trenleri bir portala koytulaştın. Apar görüyorsun gene. Gelmese azından özümüzke sana şey takar. Anlamasa geldiler. Cipler. Bana Aybek. Maqtay berip atasın. Şu düğünden hangi ülkeye şu kalanın sünneti. Yaxşılık, musulmanlık, milletine dütüyetesin atalıp. Kızımdın soğusun deysin. Koşu kızın harbayın şu askanda emas, turmuşunda çalınmagan kızlardan bolsun. Belgelegine jaragan.
аман есен болсын. Ата энесине бүгүндү жакшы кыргыздын жаштарынан болсын. Балдарыбыз аман болsun. Ana mına gelgen, mevzusunda kırgızın mevcut oyunu köp verecek. Ayağı çom belgelerine sahip. Takşı gündemde oyunu gördüm. Bunun bari, hücrede benzerinin bari böyle yapacak. Yıltarıza hepsinci, begine gitmesi kılsızı yok. Jakşı çürü yok, jakşı oyunu ettiğini oynayın. Bundan keyingisi daha bir oyunu var, Alaman degen. Alayım bizden kanusuna sigip kalgan, hani hiç kim tokat almadık emiz. Annesi şu bayga algan ballarını birinçiden tapşırıp başlasak. Birinci şu atalarımız 40 yaştan öldü, және 50 yaştan öldü aksakallardan baygesin. Zahir, gel özüm ağırmat ağırlayıp beri koyat. Bu жерде 4 komanda algan, bardığı birдей. 5 komanda bardığı teң жеңипти, 5-ünü teң orumдар. Gel Zahir, özün alasın, bardığına özün rettep veresin. Bana ilçe ikinci mesta kim oldu ikinci mesta Teperarık üçüncü mesta Aktaşat dördüncü mesta var tutusuna var alırdı böyle neçe mesta var buradayken daha gelir var taşıyor özüm dayı özüm taşıyor keresin için aytkanday ben Dördüncü orun Akbaşat komandası dördüncü orun evet dördüncü orun Akbaşat komandası geldiler bir dakika geldiler dördüncü orun Akbaşat komandası Akbaşat'ın komandası dördüncü orun Gafo gel direkt baydan al dördüncü orun bana baktım dördüncü orun üçüncü orun Temensu gelip bayganlarda Allah üçüncü orun Temensu Kolça kolda taştap durgan Temensu üçüncü orun geldiler bileğlerine güç versin Kırsamızı yakşı oldu ikinci orun Balayıcı Kolçalılar ikinci orun Balayıcı Anlatsı, birbirine güç versin, ardayım akçalı, gönül olup, ağımızda boluğa, bayganıyla öldüğünde. En negizgisi 10.000 son, Çoğarık, finalist, birinci oyun. Kaç varan, alacağız, ardayım. Koşulduk. Bayganıyla öldüğünde, buna, Çoğarık. Birinci mesta. Gel. Abi, benim de atasına taşız. Toy bolansın, toy kut bolsun de. Çoğarık Türkiye. Sen tanıdığında da soğuğundayız. Bu annesi bunların aksakalıyız. Bizden Karapay'da bir kol söz aldı. Ini bagai, umat bagai, karakter. Mereka dulu misalnya ada ini itu. Betunca kafede oturgan. Kança eken Azamat Bey aytçı bir. Batala alaydı. Ada 45? batas kawal olsun. Mereka 45 kilo teke alaman baba. çok isim balanın. Gelem degenler geliyor gile. Başka bir bayzantı olsun. Türk. Hani o sebeple tokat birinin olsun. Kastık olsun bazen mereka. Bugün mereka kastamız olsun. Ağda son oldu. Getiririz biz razıyız. Mereka. Hadi peki. Jakşı belki de sayıyorlar. Emi maldarım mereka tekenin istasyonu kasadı. Her kimimiz üstü götürüldeki ıntımıkta taktar maldar. Şimdi jakşık bozun. Erteki günü biz üstüne domat kızayla. Jakşık bozun. Ben Allah'ım abi. Ardan koyup. Assalamualaikum. Hurmatly көкбөрүчүлөр. Мына өзүңүздөр билгендей мына бүгүн Акбашат айылында ушу Айбек Досуновдун үйүндө аябай жакшы заңыраган той болуп атат. Мына өткөндө дагы чоң кафеде тоюн өткөрдүк. Бүгүн болсо ушул районубузда
дөңгөлөтүп жакшы той өткөрдүң Айбек дос. Мына Кудай буюрса элдин батасын алып атасың, өзүң дагы ушу көкбөрөдө жүрөсүң көптөн бери. Ушул үйдө көп жакшылыктар болсун. Балдардын, кыздардын суйурматына жет. Алдыга максаттарың бар, Кудай өзү табыла берсин. Ушул жерде көкбөрүчүлөрдүн батасы тийсин. Ушул аталык милдеттен кутулуп атасың. Сүнөт той, тушо той, Кудай буюрса ушул балдарыбыздын, кыздарыбыздын жолдору баштайла ачык болсун. Баскан жолдору байсалдуу болсун. Досум, дагы бир жолу тоюң той боло берсин, Сен мыкты жигиттин бирисиң. Федерация көкмөрү. Ассаламу алейкум, урматтуу көкбөрүчүлөр. Айбек байке, жаңа бүгүнкү элден алып аткан батанын баары Аллахтан кабыл болсун, эң негизгиси. Бүгүн жакшы, травмасы жок, оюндар жакшы өттү. Күчтүүсү жеңет дейт, күчтүүлөр жеңди, байгелери кут болсун жигиттер. Келе, алакан жай ал жигиттер. Омин. Омин, ушул Алинур менен Айшанын өмүрү узун болсун, ден соолугу чын болсун. Аллах Таалам эң негизгиси биринчиден ден соолук, иман берсин. Ошо экөөнү берсе, Кудай буйрса көп нерселерге жетишет. Айбек байке, тойго уланып, Кудай буйрса ушу Акбашат айылында ар дайым той боло берсин. Ошол мекенибизге тынччылык болсун, жакшылык болсун. Омин. Рахмат. Калаан демесе Айбек ыраазычылык сөзүн айтып койсун деп коебуз. Анан кийин жаштар мынерге келип, батаңарды берип, мына ырсып аткан текени алып, кырсыгы жок тартып кеттилер. Бул текенин баасы 20 000 рубль. Билесиңер, Бул жардамада ошондой берилген. Кайсы айга түшсө 20 000 рубль. Келебет ыраазычылыгыңды айтып коесуң. Ассаламу алейкум, көкбөрүчүлөр. Барыңыздарга чоң ыраазымын. Рахмат, батаңар кабыл болсун. Ошо уулума, кызыма. Ошол жакшы оюн болду. Эми дагы кырсыгы жок. Жакшы маалымат тарткыла, Ошо Орусиядан дагы спонсорлор ошол жактан болду. Анан байгелер рубль менен болуп калды. Ошо ар бириңиздердин үйүңүздөрдө той болсун. Ушу тойлордо жүрөлү, жигиттер. Кырсыгы жок, жакшы оюн көргөнсү, жакшы тарагыла. Анда болсо белгиле жигиттер. Жаштар, астыга чыгып бата бергиле. Батаны жакшылап бергиле. Батанын көп айтканда маани эмес, батанын жакшы айтканында жана мааниси ошо батанын сөздөрүндө. Белгиле. Жакын. Келип батаңарды белгиле. Балдарың ончақты болсын, қыздарың ончақты болсын, ай сайын ай чықсын, тұқымынан бай чықсын. Кемпирің кешті болсын, келінің бешті болсын. Омин деп батан беріп, батан башы байтал болсын, балекетің қайтар болсын. Жаз келіп елім аттанған елім шаттанған. Қорың толы қой болсын, көрген күнің той болсын. Дос кетпесін қашыған, бақ кетпесін башыған. Аттарды арбақ қол болсын, еш жамандық қол болсын. Тегірім ішің оңдосын, тегерете қол болсын. Теңир берген насибим, тепчилесе кетпесін. Ушу чачылған нанды күкін, теріптеген чағарчып шық. Туруп қалған суыңан саяқсың. Батамын башы байтал болсын, балекетің байтар болсын. Жас келіп көңілің жай болсын, шаттаған елің бай болсын. Қырың тола қой болсын, көрген күнің той болсын. Қызыл қырманың болсын, қызғалдақтай ұл қыздарың болсын. Келгиле олдар келгиле, келтире бата бергиле. Угуп көңүл жай болsun, кийгениң жакалуу тон болsun, чөнтөгүңдө сом болsun, үйдүн ээси бай болsun. Жегениң жүзүң болsun, өмүрүң узун болsun. Ичкениң сок болsun, душманың жок болsun. Сооктой жөжөлүү бол, алмадай мөмөлүү бол. Эл ичинде калыс бол, ушак калыптан алыс бол. Аялың үйдө жатып акча таппасын, күндө мээңди чакпасын. Күйдүртүп алган аялың сүйүнүчтөн чыкпасын. Ниет кылып чоңойткон уул кызың таптасын. Үйүң десе жаркырап убагында төлөйт деп электрик мактасын. Неберелер мөмөлөп корооңу атпасын, кадырың кетип калсында меректен жашың акпасын. Чыккынчы чыгып жолуңдан душманыңа сатпасын, садага кылсын сараңдар самандай каткан акчасын. Узундан болсун өмүрүң, кышкыга болсун көмүрүң, налого карыз болбостон жайдары жүрсүн көңүлүң. Элдин мүлкүн жебесең, Кудайым берер калганын. Казандагы элдин мүлкүн жебесең, Кудайым берер калганын. Байдың ұлы бай болсын, ішкенің еске чай болсын, жеген болсын, өмір ұзын болсын, тепкен мәліс болсын.
Oynagan milyard olsun, önlerine milyard olsun. Şu yüzden yaşlık etmesin, yamanlık kılıp etmesin. Ulak sıramalar, ulağa çok etmesin. Oğlum. Ушул үйдүн келини кайненесин какпасын, эшикти каты жакпасын. Жаппасын, үйдө болгон ушакты көркүндөй ташып барбасын. Ой мен. Baykem içken, çay boz, cigen, juice'te may boz. Oynagan milyard boz, çoğunda milyard boz. Салаға салчу элиңди саясаттан сактасын. Ниет кылып чоңойткон ул кызың таптасын. Неберелер мөөлөп кураңып атпасын. Кадырың кетип калкынан каректен жашың акпасын. Чыккынчы чыгып койнуңан душманыңа сатпасын. Садага кылсын сараңдар, самандай каткан акчасын. Uzundan bolsun ömürüң, kışka bolsun gömürüң. Налоко карыз болбостон жайдары жүрсүн көңүлүң. Азыр айтам жалганын депутат болсун балдарың. Элдин мүлкүн жебесең, Кудайым берер калганын казанда кайнап өттүрсүн, достукка досун бет турсун. Сырттан душман келатса, бирдиктүү үчүн жеп. Босоо жамандык кууп жетпесин, төрүңөн жакшылык кетпесин. Улак сураган балдар улак узак кетпесин. 3 кабат үйүң болсун, катар машинең болсун. Ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун. Баш бармагым берейин, барбатам берейин, чыпалагым берейин, чымбатам берейин, тооктой жөжөлүү бол, алмадай мөмөлүү бол. Эл ичинде калыс бол, ушак калыптан алыс бол. Аялың үйдө жатып акча таппасын, күндөмең чакпасын. Сүйдүрүп алган аялың сүйүнүштөн чыкпасын. Мал түгөлө санай бер, туяктарын карай бер. Көдөнөдөй чөбүрлө болсун, чай кайнаган казанда май кайнасын. Эмки жыл ушул үйдүн төрүндө эгиз балдар тайраңдасын. Gelgile, Baygalatan belgili, bay bolsun, içkenin iski çay bolsun, jegenin iski işte may bolsun. Oynağında milyard bolsun, çöntöğünde milyard bolsun. Oğlum. Sizlerki zaman savrunun adalardan ayıkıptırıyor. Bunların vatanı formatını özletmesinler. Akbaşattım. Kendine bir aklı kolu. Bileğinlerge güç kuat. Bana şimdi var da baygen üstünde жүрgüler. Mınol Alaman'ın baygaysin 20.000 rubl, Visa Tangar sayıp bergen. Oşan Visa Tangar'a da razıçılık. Oşan harbilinlerдің toyыңарда осынтип улаңар таштап. Ел зор болсын барыңарга. Эки жаш, эки уул жакшы уулдардан болсун, жеңем менен байкем тең карысын. Ырыскысы кенен болсун. Алла субхана таала ушул үйгө берекесин гана берсин. Ушул айдын элдердин баары ыйманы толук болуп, берекеси көп болсун. Алла таала баарыбызга мээримдүү болсун, ырайымдуу болсун, кечиримдүү болсун. Ушундай тойлор көп болсун. Alhamdulillah ушул ат үстүндө жүргөн жигиттер да бирөөсүн дагы аттын жалынан кулабасын, Амин Алла. Айта берле була. Мына жана биринчи улакты жаңы бүтүрүп, мына балдар эми келет жатат. Айдардос, сен тартынып аттың эле. Мына аттын бууланып атканын карачы. Азыр жана берки экинчи улакка кетип баратат.